Tišina koja je zavladala Prnjavorom jutra nakon tragedije bila je dublja i potresnija nego ikada ranije. U mjestu Babanovci gdje se braća Didić godinama bore sa životom bez roditelja, dogodilo se ono nezamislivo. Najmlađi brat Adnan u stanju teškog pijanstva kuhinskim nožem je usmrtio brata Miralema dok je spavao. U očajničkoj ispovijesti za medije najstariji brat Mevludin ispričao je svu tugu, nemoć i bol koji je preživio. Nije to bila samo porodična svađa, niti iznenadni ispad. Ovo je bila tragedija u najdubljem smislu riječi, ona koja ostavlja prazninu koju ništa više ne može popuniti. Mevludin tvrdi da je više puta zvao policiju, molio ih da reaguju, da odvedu Adnana, da spriječe najgore, ali svaki put je dobijao isti odgovor. To vam je porodični problem. I sada sahranjuje jednog brata, dok drugi čeka suđenje za teško ubistvo. Jedan mi je brat mrtav, a drugi u zatvoru. Ostao sam sam. Sve je to sada džabe, i imanje, i stoka, i njive, i pašnjaci. Komšije kažu da su se svi bojali Adnana. Bio je agresivan kada popije, sklon nasilju, pun bijesa koji je tinjao godinama. Iako se znalo da nešto nije u redu, sistem je zakazao. Nikome se nije činilo dovoljno ozbiljno, sve dok nije bilo prekasno. Sa 7 uboda nožem brat je bratu oduzeo život. Iza njih nije ostala samo krvava soba, već duboka poruka koja odzvanja kroz svaku riječ Mevludina. Alkohol je zlo, svi reaguju tek kada bude kasno. Danas se pitamo šta je moglo biti drugačije. Da li bi pravovremena reakcija spasila jedan život i sačuvala drugog od propasti? I koliko još porodica mora ovako da strada dok sistem ne prestane da ćuti?